Айдамақлар қобасы. Қызылташ әфсанесі. Uzun қыш ақшамлары бажадан ел сызғырғанда, құтырған деңіз окүргенде, татарлар очақ башында отырып, Қырымның соңки егеті аққында қартларының хикаясыны діңлемеге пек севелер. Үжбір вақыт ezilgenlerinin ve yoksuzlarının canını ağırtmağan alim azamat oğlu için Kırım'nın dağları bile gururlanalar. Baylar alimden, yaşından korkan gibi korkanlar, bütün guberniyada alimden görüşmek istep, onu yalnız bir adam araştırgan. O, Karasu bazarının eski kayası eken. Айтқанларына көре, onun yumruğu terazi funtluklarından da ağır eken. Onun keskin bakışından yer tübünde saklanıp bile kutulmak mümkün değil eken. Kırım toktamadan o akta. Yalnız alim hakkında 7 yıl laf etken. Bu yıllar içinde alim 7 kere karavullar koluna düşken ve 7 kere buğavlarını kopararak Taraktaş dağlarına, Noğay çöllerine kaçkan. Bütün yaşlık alimge dost eken. Halk gece kunduz Allah'ın adını anıp, alimni beladan saklamasını istep, namazlar kılgan. Lakin alimnin başı üstünde kara bulutlar asılı tura eken. Aksakallı kartlar tınıp dursalar da bunu bile ekenler. Şu yılı Kırım'da körülmegen soğuk olgan. Fakırlar çekişken, lakin zenginlerge de arı olmagan. Çünkü yollar boyu alimnin baskınlarından hiçbir evi aman görmegenler. Alimni çeşit yerlerde köreykenler. O şehirlerde peyda ola ve hatta Karasu bazar kayasına barıp, alimni elge vermek için öz yardımını bile teklif etken. Bu vakit kaya alimge, alim benim elimde olsa, sana 110'luk degen. Alim onu kulerek, "Mına alim, senin koluna özü geldi. Lakin sen onu tutup olamadın," dey ve aman pencereden sıçrayarak atına minip şehirden çıkıp kete. Ardından atlılar kuğan, yete almaganlar. Alimnin beyaz atına uç tanav olup, o toktamadan 3 gün ve 3 gece çapabileyken. Alim Taraktaş dağlarında da yaşagan. Bu vakit 3 taraftan karavullar çıkıp, bütün Taraktaş dağlarını sarıp alganlar. Lakin alimni tapamaganlar. 30 kavicisi vaktinde alimge haber yetiştirgen. Alim Kızıltaş'a uçkan. Anda toprak tübünden kirilgen, aydamaklar saklangan damlı bir koba var eken. Anda alimnin ihtiyacı şeyleri toprak tübünde tura eken. Bu kobanın içinde
шыфалы сумен яраларыны сағылтқан ве инсанларның құветлеріні арттырған дегер бір қоба да бар екен. Мында Қызыл Ташта Алим баяғы бір вақытлар сұсып отырған. Оны ялыңыз 30 қавежісі ве Алимнің елчісі Баттал білеген. Батталға өз тіліні ютмақ, Алимні елге бермектен қолай екен. Алим Батталның өксізчігі шашнені севе ве бабасының оңа кимерде түрк фесі, кимерде панлы фес, кимерде де алтын күпелер жібереген. Шашне өз достларына яңы бақшышларыны көстеріп қопая тұрған екен. Балабан олса, Алим оңа евленежегіні, бұттын Қызыл Таш хазинесіні оңа бережегіні айтып үйрейкен. Доманака Урумның қызы бұны ештіп, бабасына барып айта. Бабасы Алимден қорқа, ве оны sevmeyken. Чүнкі қорқсаң, әр заман sevmейсің. Ондан да ғайры, оларның арасында қан дұшманлығы бар екен. Басқын вақытында Алим Доманаканың туғанını өлдірген. О вақыт 30-да кая пейда болған, жематны топлаған. О татарларға қырғый кебі бақып, Алим менім елімде олмағанға қадар, көйден кенарға тауық, қафестекі көгержін біле, чықып қанат салламасын, деген. Шу кечесі көйде ешбір кімсе ұйқыламаған. Соқақта авазлы шейтан той ойнап, бақчалардаки тереклеріні сындырған, қорқақларының қапысы тұқ-тұқ қаққан, ве кечкенлерінің үстіне сазағанлы яғмұр кебі атылған. Тау қорқыншылы нефес алған, бұлытны көктен гүрілдеп яғмұр сел олып, Қызыл Таш дересіне бинглерже су ташқынлары мейданға кетірген. Бұ геже айдамақлар hiç kimseni beklemegенлер. Айдамақлар қобасы içinde yanıp biti yatқан хорлы атештің башында чекменлеріне сарылып юқлағанлар. Алим пек сақт юқла екен. Sanki erkun yapqanı gibi bu gece de şifalı suyunu içeceği kelgen. Lakin qoba içindeki çokraklardan su yerine kan fışkıra eken. Japlarının yukarısından kara yılanlar kalaçlanıp sarkıp tura ekenler. Mına olardan birisi taygalak ve soğuk soyu Alim'nin boğazına sarılıp düğümlengen. Bu ağırlıkka dayanalmagan Alim pek yaman bağırgan, gözlerini açıp bakkanda yanında özünün köksünden basıp boğazını sıkıp durgan büyükten büyük bir adamını görgen. Alim bağırgan, lakin yüreğinin astından kopkan acı ağrı onun esini algan. Alim bir da gözlerini açkanda endi özünün ve dostlarının bağlı olganlarını görgen. Selam aleyküm Alim. Sen bana misafirlikке kelgen edin. Ama şimdi göresin mi? Men sana misafirlikке keldim. Dep kimdir onun ensesi üstünden söylengen. Alim'nin gözleri ogünde bir da karanlık çökken.
есі кеткен. Екінші сефер есі башына келгенде енді саба açılған ve оны самара үстіне кой соқағы бойы алып кете екенлер. Sanki bütün koy olu, koyda hiçbir can görünmeyken. Herkes kayanın bakışından saklana ekenler. Kaya Halim'nin yüzüne bakıp indemegen. Sanki bir şey sorganday olgan. Halim de bakışla cevap bergen. Bilem, artık Kırım'da yigitler olmaz. Endi öyle vaktinde koy pravlenyasının yanında arabalar üstünde bağlangan aydamaklar yata eken. Halim de demir zincirlarla kişenlengen. Onun yanında kahveci battal yata eken. Yolunu devam etmek için her şey hazır olganda battalının kızı şaşını çapıp gele ve koz yaşlar töküp ıncınıp ağlay. Kaya kızçıkka ağlama, tezden baban kaytar dey. Son Halim'ge bakarak az kaldı unuta yazganım. Men sana borculum. Hatırlaysın mı? Halim benim elimde olgan vakitte sana 110'luk bermege işandırgan edim. Şimdi Halim benim elimde. Para senindir dey. Halim olarını şuna ber dep kızçıkны göstere şmarnen. Arabalar yavaştan yerinden koçe ve böylece Halim'ni dağlardan omurluk alıp gideler.